bor kaham jotono tini Supreme Court duita matter listed nga kaisang kanke village committee election matter tini te kaisang kanke TTADC ni bills jrog joto pending tamani 16 bill pending ni matter no tini kaisa tini listed nga total duita cases listed nga Supreme Court ni court number 14 no number 1 kanke BC election matter miyawo State Election Commission song affidavit dui saka je boro kaisa schedule prepare kai saka je boro by end of that is the last week of June 2026 মধ্যে বড় বেগুন ইলেকশন প্রসেস কমপ্লিট খানে ইনক্লুডিং দ্য রেজাল্ট অফ ডিক্লারেশন অফ রেজাল্ট ইনকে কোড আপনে অ্যাকসেপ্ট খাইকা দেন দ্য ম্যাটার अगेन তে বিশে ফিক্স খাইকা 20 May of 2026 so that it means যে কোড বড় না বনো বড় যে শিডিউল মানে অ্যাকসেপ্ট খাইকা তে কোড অবজারভেশন তনি রেখা যে উইদিন কোড না অবজারভেশন তাও বিসি ইলেকশন বো প্রসেস ইনশনে এক কথাই Number 2 matter teka sabung hangke TTADC ni bill spending sungjotono saimana je TTADC hapang agini hapang te tabune hapang tomoibo kota tipramota phaimani porebo hapang kebongma bill rok pass khaika session but a bills rok kaisepono governor ne thanibo tabo pone assent maya ko signature maya ko because without the signature of the governor a bill rok aino porinoto ya te kebongma minimum 5 years 4 years pending itonga maximum to 10-20 years pending abai bills ro kebongma tamo a bills rono tini matter jeta TTADC case khamani before the honorable Supreme Court against the state government and tribal welfare department and all chartered department state government ni against the case khamana abo tini Supreme Court admitting ha সুতরাং admitting ha মানে তাবো admitting ha case allow ha যে সিনা কেস matter TTADC ni te tabo state government no notice serve khai jane and on behalf of the TTADC bill spending matter advocate Mr. Divan Sam Divan appeared in the senior advocate on behalf of the TTADC and te kaisa BC election matter am kanke je sini bubagra Maharaja Pradyut Manik je case khamani regarding the BC election matter tinai abon tinai kanke senior advocate Gopal Shankar Narayan appearing on behalf of TTADC and is appearing te an logi tongo Mr. Remolis Deborma bobe tongmani ani abo tarpore kanke on behalf of government of India appearing learned attorney general te and other advocates learned attorney general Mr. Venkat Ramani appearing on behalf of not only on behalf of the government of India on behalf of the State Election Commission and the government of Tripura.